Ngamba. Ndikubazuza. Ariko tujya gusubira ku kibazo cyateye mu iki gihugu. Mukomeza kwifata mushema metero nawe umugore wawe numwegere. Kuko ibibazo byaturutse mu nkende nibikugeraho ntibigusiga amahoro. Aya ni amakuru mashasha kandi yasohotse breaking news. Turabivuga mukagira ngo ni za buranye, kambikubwire nubyica ubyumva birakureba. Amategeko yasohotse rero yo kwirinda iki cyorezo. Itegeko rya mbere, utubare turafunze nuko ukagura ukakanywera he mu rugo. Iryo ni itegeko rya mbere ryashizweho na leta. Itegeko rya kabiri rero, itegeko rya kabiri riri kuvuga ngo buri rugo rugure kandagira ukarabe na sanitizer. Kandagira ukarabe na sanitizer igomba kuba iri kuri buri rugo. Ayo ni amategeko yaki ya leta. Buri sanitizer igomba kuba iri kuri buri rugo kugira ngo ibibazo byaturutse mu nkende bitagira ute bitabageraho mw'abanyarwanda. Itegeko rya gatatu ni ukwambara ubufunga biganza. Ubupfukamunwa ntabwo bugezweho niba ufunga biganza. Ubwo ibifunga biganza mugomba kubwambara aho mugize te mugiye hose. Mbivuga mugaseka mukanya nikikujyaho kikagusora umamara ngo sinakubwira. Itegeko rya kane, kugenda mu muhanda birateganyijwe, ariko si n'ukugenda uri kumwe n'umuntu mushyire mu metero, uhura n'umuntu ushyira mu metero, utera urutambwe rwa metero kugira ngo n'icyorezo kitabonaho gipfumurira. Muganda subscribe, amakuru garacyari menshi. Okay. Itegeko rya gatanu, kuri iki cyorezo cy'inkende bahajya bakita burugu, bagize bushita bw'inkende. Iki cyorezo cy'ubushita bw'inkende dore itegeko rya gatanu rigikumira. Gukaraba mu minota 30, muri minota 30 niyo waba uryamye ugomba guhaguruka ukajya kugira ukaraba ibiganza kandi ugahindura n'agafunga biganza. Iryo ni itegeko rya gatanu. Undi kubabyo uburyo mwakwirinda icyorezo cya mburugu y'inkende nako ubushita bw'inkende. Okay. Itegeko rya gatanu. Okay. Noneho dore ibimenyetso byacyo. Ibimenyetso, umuriro mwinshi, ibyo ni ibimenyetso by'ubushita bw'inkende. Umuriro mwinshi, ubushyuhe bwinshi, kugwirirana, gucika intege mu mubiri, ikindi no gutembera kw'amaraso makeya. Ibyo niwumva ibyo bimenyetso ugatangira ukishimagura ukabona imeri byinshi, umenye ko warwaye ubushita bw'inkende. Ayo yari amakuru mu Kinyarwanda. Muganda subscribe, ubundi nkomeze mbazemo bashakire n'andi makuru menshi n'uburyo twagihasha kikagira kikava mu rwatubyaye. Murakoze.